FM channel program kan lo lom le vek chewa min ngai thatu zong zong te sinfos dio changin in zawai in chebai kan buk le vek chewani zain kan program a hian zai moi tak tak te le thusoi ngai nom tak kan ngai thle dona kan program chan na Lalfamkima Engmahin na phak lo ti hlathiam tak me asakha hilo ngai thang Tuang ka zo lain ka tharau liama om lain mangai tu min chan dam ma nun nei do lo nun na min pe thi sin chua kin ka Tanna tuar Kraws chuan ka thiam Tanna khan thim dan zo rua lo lei dan in shiat phak lo thin ne in tho le ta Engmahin dang zo lo ka Lalfamngai na chu Engmahin Hallelujah, Hallelujah. Hey Engmahin na ro pui ka buang seng lo Thusawi Engmahin a hen mol lo thi na tak sa lei an che dong len zo ta apa thu pek oi zelin ko fel ngam ta khan thim dang zo rua lo lei dan in shiat phak lo thin ne in tho le ta Engmahin dang zo lo ka Lalfamngai na chu Engmahin in phak lo Hallelujah, 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 Hallelujah. tuna chuan ka ta ni tuar ti hla moi tak le reu khoi tak mai Malsawmdawngzuali sakha hilo ngai thang Siam zong le an ro pui na te hi mission fin na le an shiat na zong ten ne ching zo reng an om lo che lalpa lal ram ro pui le lal chut hek te ko vel moi na le an chak na zong ten ne le ho sak na le ro lu te zong ai o lalpa ka ta ni lu bere Tu
na zong ten ne lei ho sak na le ro hlu te zong ai o lalpa katani hlu bere ken beti kan thim ma an zan che katani tuar nun tam ka lo nei na an che do Kraws in lo thi min ma ngai katani tuar kalalpa ken beti kan thim ma an zan che katani tuar nun tam ka lo nei na an che do Kraws in lo thi min ma ngai katani tuar kalalpa Thusawi kan ngai thave thunga nga Reverend B Zohmangaiha Good Friday thuchah asoi lo ngai thang Pathian thu thiang hlim lo ngai thla ila chanchin thalu ka jiak bung somni le pathum chang somni atang hian pilat ai ro chuan I suwa chu chua du'a an hena thuwa soi le a nima selan awa Kraws kheng bedro anti a tinani chuan a voi thumna an hena enga mo hemi hian enge ti sual ni thina khop meu achunga engma ka hmulo chuti chuan ka velanga ka chu mai don ani ati a an ne ro chuan oring takin Kraws kheng beturin an ngen lui sha ma tinan o chuan a vau dai ta a thu lalpan kan zatan malsom ro se voin kan lali suwa kan Tanna in pek na nia hian Good Friday mangtu ko than ho mun tinami te kan lalpa Isu Krista kan Tanna thi a thole mingin du sakna chibai ka buk chewa voina hian he kan lali suwa kan Tanna in pe hi a tuar na te keima nia wanga mual pho na te ti du da tuar te le Kraws a thi na zong te ngai tu hian keinin voin din huna tang hian kan lali suwa tuar na hi kan juk mu pui thiam phalowa ko ran ma sa te le tin voin thleng poin Orthodox ko thana te Roman Catholic ko thana te khovel mun sanga kan lali suwa tuar na trom pui hian ring tu te aloin ser thiang limin an ma ni lama lali suwa tuar na trom pui ve theina tur kong te aloin buat sai thina chutiang chuan eilein thua te khosak dan thua te po he tuar na abik takin lungai hapta kan hanti chunga te hian ko ran hoten ursun takin hun an mang thina ni ten Roman Catholic lama te le Orthodox lama te chuan Lent season ti in Good Friday mani somli chung hi kan lali suwa tuar na trom pui zongin hun an lo manga eileina po bu hop te chome tel lo te chen khatin satel lo te in he ni somli chunga hian I suwa tuar na an lo trom pui thina ni chutiang chuan khovel mun chen khata phei chuan kan lali suwa athi dan anga Kraws khen be thengin chutiang chuan tuar na hi an lo lan tir thina ni voina hian he Good Friday puala hun kan mana hian kan zawaya pathian thu kan in pol ho na turata na han soilan kan duwa chu he lungai hapta kan man chunga khan thil in thak theng le thil danglam tak thenga oma chunga tang chuan toi te a hantar lan kan duwa chu a masabera chuan tum kau ni a lali suwa Krista choi moina oma hosana tin Jerusalem mi puitam takin
lali suwa choi mo in Jerusalema I suwa an lo lo ma an au thom hosana ti thom po aral man lo hosana ti thom po adai man lo wang ti tura ni thum nu loka I suwa man turin puithiam lalte le khaziak tu te farisai te ahun lion sa kho hruai tu zong ten in ron khomin I suwa an phiara chu mai ni lowin azir tir te zinga mi Juda Iskariot angei po chu phiaruk na chuan atelani ti kan sia a chulai bo ruak han ngai tu chuan voina hian hosana ti le kheng bedro ti inkar hun chung reilo zia kha ngai tu in lali suadin hun le hun tong kha han ngai tu hian rilru ana a anung zui tu ati damrong bol na te athil ti mak zong mutu ten I suwa an choi moya chuti mek lai chuan Jerusalem khopuya anu luka kheng bedro ti au thomin azui le ngal hian mishing ten nun der thon zia te rintlak kan ni lo zia te alantir thuk leni voina hian ke ni ho hian hosana ti a anu luka lali suwa kheng bedro ti tur kan niem ti hi in ngai tu ila kan ni tin nun te kan khosak na te he Good Friday kan mana hian in en let ila pathian nia lali suwa kan choi moya thotran ni changa zir top ni thlenga kan na tho na te hian I suwa hi kheng bedro kan lo ti thinem voina hian lali suwa kan Tanna tur na hian kan nuna thu soi sela I suwa tan atop thlenga hosana ti theitur hian kan nun kan buat sai apoi mo tak setani chu hlom khat na ni sela a hlom ni na tan chuan lali suwa zirti te zinga meu po I suwa phiaru tu Juda Iskariota aum khan mishing te din huna Juda Iskariota din mun ang hi ke nia po hian kan san thei ani dan aum ni na langa voina hian ko ran howa te kan khotlang nuna te kan ram din mun te thlir hian sualina aboy be tlat sualina man ruwa man tura ko ran ho a ngei po setana man ruwa ni tura chulaya tang tlat emo setana man du zong ni tura ko ran ho a ngei po hian tel alo om thei ti hi in ngai tu ila kan ram kan khovel din mun thirin ko ran hoa te ngei po har sat na te kan tok thin voina hian lali suwa tan nge kan dina lali suwa ti mel hem tu ko ran ho tan nge kan dina ko ran ti mel hem tu ko ran ro pui na tur le ko ran kalzel na tur ta na thok tu nge kan ni a ko ran ti chuan op tu har sat na siam tu ti in enila pathian ina setana man ruwa ni tura pek Juda Iskariota ang kan lo ni palang ti kha a hlom tak setani chutiang ni lo tur chuan voina hian he Good Friday mang tu ko ran mi te zong hian lal I suwa a atop thlenga Kraws pi alam thleng po I suwa zui tlat turin thanem ingayang u tina hlom thum na chuan pathian rem ruat filzia pathian rem ruat ina engkim maya lo ngai tu kim zia hi he Good Friday vuak veta hian chiang takin kan mu a lali suwa Krista kha Judate na an ngai ro pui le an kut zinga po an da poi mo em kal hlen kut don ni a Zohana phei chuanin ente u pathian beram no khovel sual kal pui tu tur so ti ina lo soya Judate na kal hlen kut mang turanin buat saya kalhen kut an man don zana chung kotinin beram antala retheile harsa deu poin intro min chutiang chuan beram talin an hun an manga chutiang chia chu helaya hian lali suwa thi na tur hian pathian in rem ron ruatin Juda te Tanna hairual lo soifia chop ngai lo kalhen kuta beram no antal din huna khan lali suwa hiron dingin chuta chuan khovel sual kalpui tu tur ani nakha zohana point alo puang chuak ani voina hian he Good Friday mang tu te hian Juda te chung kotin thleng phak
beram no antal kha lali suwa a ron chantirin lali suwa Krista hi juda titan hai rual lo soifia chop ngai lova an sual tlantu ani nakha aron phur chuak ani tin chu mai ni lovin ahun lai khovela rom sorkarin khovel pum deuh tho a oplaya khan an dan a langsar em Kraws a thi nakha ahun lai khovela khan shelo an omlo arab thak zia te kha Kraws a khen be tur ni hupur om dan tur te kha a shetu vek an ni amai ro chu chumi pia lama chuan pathian in he Kraws aron thlan san hi zudati tan chawalali suwa hi khovel sual kalpui tu tur beram no anilova zentel te zudami nilo khovel nam zong huap tur lali suwa ni awangin kalhen ku don zan a mantira om ni mai lo khan khovel sual tlan tu turin Kraws a pathianin khen be turin ruaman na alo siamani pathian ruaman na hian nang le ke himin lo huap tel veka chu chandam na huanga chuan kaling lo katil lo ti the hi tu ma kan lo chuwang chuan he Good Friday mangtu te hian lali suwa kan Tanna thi hi kan tan itan katana ni ti sia lali suwa thi na hian pathian rem ruat na ro pui zele pathian ina ruam man na lo nei fel zia hi he Good Friday kan mana hian ingai tu non leng u chuta chuan chandam na fam kim ko ran ho ten kan changa he kan ram rethei tak le ram kil khora po chandam na thu kan lo tlang au pui theita ani voina hian chandam na tura pathian na tho ro pui zia te a hun lai khovela lali suan a hun tong zong te ngai tuin kha lungai hap ta chunga mishing nun in thak te isua zui tu te din hun in thak danglam zia te ngai tu chung khan voina hian Krista tan atop thenga changam turin he Good Friday hi in pek tharna nia I mangang u lalpana thu kan zatan malsawmro se amen Ngursangzuali Olive thing hnuaiah ti hla sakha helongai thaleang
Olive thình hnuaiah a trong traya có xuân na chu a sung a ngati kapa hen no hi min lak son ro ma se i thu ni zok se ti Olive thình hnuaiah a trong traya có xuân na chu a sung a ngati kapa hen no hi min lak son ro ma se i thu ni zok se ti kan hun top kan lo thleng le tareng maya kan program ti top nan ma zai kan ngai thale anga Zohmingmawii Varte in Kraws chuan ti hla asakha kan ngai thalon ya kan program te min ngai hlut saka min ngai thlak sak thin tu te chunga lom thu kan soya ka le ji top zandar sari le chan ve kan hun nga ya min lo ngai thale cheu don ya in zawai in mangcha ule Lalpa min khira ka kong isya
sinh phin na le an chiat na zong tên nè chinh dâu reng an lâu trên lal pa lal ram râu bụi lệ lal chút hết tê khô về môi na lệ an chắc na dòng tên nè lệ hậu sắc na lệ râu lu tê dòng ai o lal pa katani lu bere ken beti kan tim ma an zan se katani tuar nun tam kalo nei na an se do Kraws in lo thi ya min ma ngai katani tuar kalalpa lal ram ro pui le lal chút hết tê khô về môi na lệ an chắc na dòng tên nè lệ hồ sắc na